today's video kay mga tag dimi karon og 100,000. Sa mga naka-follow diha o naka-share, mangita nimi og deserving na matagaan. Ug basin day ikaw ang sunod namong matagaan, follow and share lang. Kay kung ikaw magud ang mapilian nani, mura ra gyapon kag nakadaog og loto. Laliman kay igura ka mo follow diha og mo share, matimingan day ka, di na kay 100,000. Yun na nakaswerte kung mo follow mo. Konti. 100,000 sa mga naka-follow diha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Gamay ra kay grason nga tagaan na to si Atig 100,000. Nag-share ra siya, nag-follow. 21, 22, 23, 24, 25, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,000. Congratulations, te. Kung saan na nimong kwarta 100,000?